Moje ćete suze oživjeti. Autor priče Rahmetli Muamer Gibanica. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neko je još davno rekao da je Sarajevo grad svih uzdaha. I zaista je bio u pravu. Istinitost ove tvrdnje znala je i osjećala lijepa Esma, jer je već par zadnjih mjeseci moćni talas ljubavi potpuno prelio i obuhvatio njeno srce. Toplina i slatki treptaj ispunjavali su joj cijelo biće, a uzdasi puni čežnje bili su samo zbog jedne njoj drage i voljene osobe. Voljela je Haruna, lijepog i pametnog momka iz čaršije, već odavno čuvenog po učenosti, finom ahlaku, poštovanom i cijenjenom u cijelom šeheru. Volio je i Harun nju, znala je ona to i nije to morao da joj kaže. Oni se nisu prečesto viđali, ponekad u čaršiji, na sjelima, a ponekad šetajući uz Miljacku sve do Bembaše, a Harun bio je krišom znao doći i pod penđer. Kad god bi se našli, nisu puno govorili, nekako su im riječi bile suvišne i kao da su razgovarali samo pogledom. Esmi je bilo dovoljno vidjeti Harunove divne, smeđe oči i sve bi bilo rečeno. Tek bila je to ljubav koja je tako divno beharala da se Esma radovala svakoj sabah zori i svaki dan joj je bio ljepši i slađiji. Allaha mi, mene je strah za tebe, govorio je stari šejh Ibrahim, Harunov prvi mualim i pravi ahbab s kojim je često razgovarao i kahvenisao, jer je i u teki on bio viđen i drag gost. Mlad si, gotovo još da si golobrado dijete, a već si mudar i razborit, ko kakav starac. Lijep si i ugledan, oči te se ne mogu nagledati. Allah ti je dao, pa imaš plahu i čestitu curu, onu Esmu, pa ne zna insan s čime te to gospodar nije obdario. Zato me, kažem ti, strah me kakvog musibeta da te ne strefi, jer nema niko da mu je sve potaman na dunjaluku. Ne bi ni valjalo kad bi sve stalno bilo potaman i u redu. Harun bi se na ovo samo smješkao i blago klimao glavom, jer je znao da je šejh Ibrahim, kao mnogo puta dotada, bio u pravu. Biće kako je Božji emer, a drugčije nikako ne more. Završavali bi svoj razgovor i šejh i mladi Harun. Nadugo poslije dogodi se ono čega se šejh pribojavao i na šta se Harun pripremao. Negdje s kraja jeseni, kad su teške kišne kapi već podobro žutile listove i ogolile grane, Harun se teško razbolio. Vrućica i stalna groznica bila ga je ophrvala, te je sasvim pao u postelju. Esma nije mogla da ga viđa i samo je slala mahalsku djecu da joj nose habere i lijepe želje za ozdravljenje njenog Haruna. No činilo se da lijeka nema. Zalud su bili najbolji hećimi travari, zalud su bili i najbolji hodžinski zapisi gatari, a nisu se primale ni one silne hajr dove koje je sva čaršija od starog šejha pa do uplakane Esme svim srcem učila. Jedne večeri, kad se mahalom već počelo pričati da će Harun umrijeti, on se iznenada pojavio. Esmu je našao na svom penđeru, na starom mjestu gdje su nekad ašikovali, a bila je sva zamišljena i očiju punih suza. Gledala je njegovo izmučeno i groznicom iscrpljeno tijelo, njegovo blijedo i ispijeno lice i gotovo da nije mogla da prepozna svog Haruna. Jedino su oči, one lijepe smeđe oči, bile užarene kao nekad, a pogled mu je bio jasniji i jezgrovitiji nego ikad. Ja sam došao da se halalimo, Esma, jer se, Bog zna, nećemo više vidjeti. Rekao joj je tiho, a onda se ona ugušila u suzama. Od mene ti amanet da i poslije mene živiš sretno i hajirli, a mene da što prije zaboraviš. Ako nama dvoma nije suđeno, ne moraš ti ispaštati zbog toga,
živi svoj život i traži glavi selameta. Esma nije htjela da prizna ovu i ovakvu istinu, iako je znala i čitala iz Harunovog pogleda da će tako i biti. Nemoj, Harune, ozdravit ćeš ti. Evo, čuo si da će ti dovesti onog Hećima iz Kaurske zemlje, a njihovi lađi su, kažu, dobri. On će tebe izliječiti, pa ćemo opet, ako Bog da, biti zajedno. Vidjet ćeš, opet ćemo mi bit ko jedno. Harun se lagahno tresao, ne znajući ni sam je li to bila groznica ili su to bile Esmine riječi što su ga tako obuzele, ali je na rastanku, krijući suze, samo uspio prozboriti. Bićemo mi zajedno, ako Bog da, kad tad, ali ti ipak poslušaj moj savjet i čuvaj mi amanet. Otišao je da ne bi vidjela njegove suze i tako su se i rastali. Nije ni hefta prošla, a Harun je umro. Nije dočekao Hećima koji je trebao doći iz daleka i mirno je u akšamski vakat baš uoči petka preselio, ako Bog da, na bolji svijet. Vijest se brzo prenijela čaršijom, a Esmu su mahalska djeca našla na postećiji sa tespihom u rukama baš kad je učila dovu, te su joj tu odmah kazala tužnu vijest. Za sve je tad bilo prekasno, sve nade, želje i maštanja su jednostavno nestali i za Esmu se čitav jedan svijet srušio. Esma je već 3 dana samo plakala i zatvorila se u sobu na čardaku. Nije htjela ni jesti, niti s kim zboriti. Baš kao dotrajao cvijet u maštrafi, počela je da kopni i vehne. Roditelji i rodbina su već zabrinuto pomišljali da je Esma negdje ograjsala ili se teško razbolila, jer nisu ni znali za njenu nesretnu ljubav i zbog koga je ljepotica pala u takav kahar. Samo par dana nakon Harunove dženaze u Esminu kuću, kao onako na kahvu, došao je šejh Ibrahim. Esmin se babo obradovao dragom gostu, ali se odmah požali efendiji da mu je Esma nešto plaho zahastila i to naglo u samo par zadnjih dana. Šejh je tražio da ostane malo nasamo sa Esmom i tiho joj poče govoriti. Znam što si nesretna i zbog koga je to. Meni je Haruna isto tako žao, Bog mi je svjedok, ali sam morao doći nešto da ti kažem. Polako je izvadio mali ubrus i obrisao suze u krajevima očiju. Harun mi je noć prije nego će umrijeti rekao sve o vama dvoma, tako da znam koliko te volio i čeznuo za tobom. Tebi je poručio da moraš ispuniti njegov amanet i nastaviti svoj život i bez njega. Ti možda ne znaš da ni on neće imati mira u kaburu dok ti ne ispuniš taj amanet, pa nemoj otežavati i sebi i njemu. Tvoja sreća bit će ujedno i njegova i zato ne želim niti volim da te vidim takvu, Esma. Samo znaj i imaj na umu da ni Harun ne bi volio da te vidi takvu. Šejhove riječi bile su jasne i imale su snažnog uticaja na Esmu, jer pametnom je uvijek bio dovoljan samo išaret. Od tada se promijenila i na zadovoljstvo svih ozdravila. Opet je krenula ići na sjela sa jaranicama, a na licu bi joj ponekad zaigrao blagi smiješak. Harunovo lice i lik počeli su nekako u njenom sjećanju da blijede, iako ga nije prebolila tek tako. Samo bi ponekad, kad bi se nad šeherom začula grmljavina i kad bi počela kiša da zasipa prašnjave sokake, Esma sjetno, kroz kišne kapi, ugledala one smeđe oči kako joj se smiješe i kao da hoće nešto da joj kažu. Zato nikako nije voljela kišu, jer joj je kvarila raspoloženje, a u Sarajevu je često kišilo. Željela je otići negdje gdje ne kiši tako mnogo, ili barem raditi nešto što bi joj misli odvraćalo od sjećanja na Haruna, na smeđe oči i na bolnu i nesretnu prošlost. U to vrijeme potrefi se da je u Bosnu došlo neke braće Arapa sa dalekog istoka. Među njima bijaše jedan po imenu Selim
mlad i vješt trgovac iz dalekog Damaska, a povrh svega i hafiz. On se slučajno upoznao i zagledao u lijepu Esmu, koju je često tog Ramazana viđao u Carevoj džamiji. Počeo se raspitivati o njoj, a svijet je brzo počeo pričati i predlagati da bi mogli biti prilika jedno za drugo. Selim se i Esmi sviđao i ona je bila svjesna da je on čovjek za nju. Momak je bio učen, zgodan i bogat, a svoju buduću nevjestu želio je povesti u drevni Damask i tamo ostati za cijeli život. Esma nije puno pitala svoje srce. Sjetila se Harunovog amaneta te brzo pristala da se uda za hafiza iz daleka. Svadba je bila u Sarajevu, a dovu im je proučio stari šejh Ibrahim i on je zadovoljno mahao mladencima dok su lagahno krenuli iz Bosne ka istoku. Hafiz Selim je održao svoje obećanje koje je Esmi rekao još kad su bili u Sarajevu. U Damasku su je dočekali i pazili kao sultaniju i zaista ni na šta se nije imala požaliti u ovoj novoj zemlji među skromnim i pitomim ljudima. Imala je tih i lijep život. Dani su brzo prolazili, a noći su bile mirne i zvijezdane. Kiša je u suhom i toplom Damasku urijetko padala. Godine su već prošle i Esma je zaista bila sretna i čestita supruga svome Selimu. Sve ono što je jedna prava muslimanka trebala uraditi, Esma je u cijelosti činila. Rodila je 2 lijepa sina, a dala im je imena Harun i Musa. Bila je pokorna svome mužu, a voljeli su je i poštovali svi u komšiluku i mahali. No i njen Selim bi primijetio sjetu i nekakvu žalost na Esmi svaki put kad bi hladni vjetar sa zapada donio oskudnu i kratku kišu. Mislio je da njegova Hanuma zasigurno tuguje za svojim rodnim gradom i kišovitim Vatanom Bosnom. Ne znam ni sama šta je to, čudila se Esma, jer istina da bi kroz kišu često vidjela svoj šeher u zelenilu i sve njegove vitke munare, a kroz dobovanje kiše opet bi čula žubor miljacke i vidjela bi one divne smeđe oči, ali nije znala zašto joj to donosi nekakvu nelagodu. Jedne večeri, uoči Mubareć noći Lejletul Berata, usnila je Haruna nakon toliko vremena i nakon što je mislila da je potpuno zagubila i zaboravila njegov lik. Usnila ga je usred dženetskih bašči i to u bijelom, kao zlatno sjajnom odijelu, a na glavi mu fes sa predivnim kićankom. Esma Bona, što si tako nevesela? Pa meni se čini da ti je Allah baš dao dosta blagodati. Hajirli čovjeka koji te voli, a i ti njega, lijepu i čestitu djecu, sve u dinu i imanu. Zar može insan poželjeti šta ljepše i bolje? Nisam tužna, niti da sam nezahvalna na onome što mi Gospodar dade. Jedino ne znam šta znači sav onaj bol i kahar kad kiša zapada i sjetim se tebe. Harun se tada od srca nasmijao i malo zakrenuo glavu da joj pokaže lijepe rajske ptice koje su tu u blizini cvrkutale. Polahko uzdahnu pa joj veli: kad sam umro i ovdje došao, vele mi da ću Allahovom milošću ući u dženet. Još mi vele da sam ovo zaradio i da ću sad uživati. Ja se nekako zastidjeh svih onih ljepota i miline, izvori što teku, prekrasne travke i biljke što Kur'an uče, svi oni čestiti i dobri Allahovi robovi oko mene, pa prelijepe hurije što nas časte. Ma šta da ti pričam, ljepota kakvu ne možeš ni zamisliti. No meni nešta vidim fali, a znaš i sama s kakvim željama i nadama sam otišao s dunjaluka. Pa pitam, mogu li se ja, braćo, ikako vratit na dunjaluk, da samo jednom vidim moju Esmu, samo jednom da je osjetim, ne bi želio ni dženet ostaviti. Znam, lijepo je meni i ovdje, imam sve što poželim, ali ima li kakva prilika samo da srce smirim i da oči napojim?
Rekoše mi da je to nemoguće i da sam ja sad na ahiretu, te da takvi ne mogu da se vraćaju na dunjaluk. Jedino možeš da postaneš jedan od Allahovih meleka koji upravljaju vjetrovima i ostalim prirodnim zbivanjima po planetama, pa bi onda pokatkad mogao hoditi i kretati se po zemlji. Naravno da te niko ne može ni čuti ni vidjeti, ali bi ti u toj službi mogao vidjeti i pronaći koga god hoćeš na dunjaluku. Tako eto, Esma moja draga, ja postah jedan od mnogobrojne Allahove vojske, melek u stalnoj pokornosti svome Rabu do kijameta, samo da bi ponekad mogao doći i vidjeti te na dunjaluku. Upravljam sa obiljem kiše i raspoređujem je gdje god mi to stvoritelj naredi. Preko mog Sarajeva pa sve niz veliki Stambol i Kairo stignem i ovdje u drevni Damask, mada ne baš prečesto, da Allahovim emerom probudim i oživim mrtvu zemlju, da zalijem žitnice i pašnjake i da razlistam vinograde i ružičnjake. Svaki put kad kiša pada, znaj da i moje suze liju, jer mislio sam, eto, da će i tebi ove kapi biti beričetli i da će te na neki način oživjeti. Mislio sam tako u svakoj kapljici istresti malo svog bola i tuge, a da tebi nekako olakšam. Zato nemoj biti nevesela, jer i sama si rekla da ćemo jednog dana biti ko jedno i raduj se onome što ti je Gospodar pripremio. Svako dobro i hajr ti želim i znaj, ja te čekam. Kad je ovo izgovorio, lijepe slike i Harunovih očiju nestade, a Esma se u tom momentu probudila. Nije je probudio tihi sabahski jezan, već blago rominjanje kišnih kapi po krovovima. Ustala je i gledala u kapi što su se bile nakupile po staklu njenog prozora i tiho briznula u plač, pazeći da ne probudi djecu koja su mirno spavala. Nakon dugo vremena lila je suze koje nisu bile natopljene žalošću. Bile su to suze radosnice pune zahvalnosti. Poslije tog sna nestalo je njenih teških uzdaha i sjete u suznim očima, a njenu sreću i zadovoljstvo mogao je svako prepoznati. Ostale su samo rijetke kiše i sitne kapi da donose beričet i smiraj posvuda na zemlji.